to come back for Abronye, our Abronye original NPP channel, we are reacted to Prophet Roja. Nansen Sembia than Sam Walker can't ever bow me home. Now, we are a so interesting. I Penyah blocking me. I best say in the mobile like video, not that my subscribe button, stand by the notification corner of latest updates, number to the wild and their mammy, ever comments, as well as not sure for Penyah Biashe. You know, you call MP for primaries, no. Now, Prophet Roja, more Ed Bernard, the money, or you more. Osibem pamo omujina asoretia Bawumia. Just say Bawumia can never be. They are doing things in the spirit against Bawumia. Omu yan niama. They will make sure say Bawumia will never win. But we say the Yamia can Yamia win the power. At the end of the day, Bawumia every nay. Now Bawumia winning no Prophet Bernard and comes out by the failure of a patch. Now chopper imuno. Ana Prophet Roja Beckers on Tia say Prophet Bernard abe patch because nyame dem commission ma amemu a o pa cha say just leave it nyame de ope ana woye na nkasa anto be kire mu say there is a doom prophecy be hanging in the air awaiting Bawumia though enipa ni say Bawumia na awe ni prime minister there but said on si hu mu no 2028 enya Bawumia ana NPP bebo ni din ato aba na eye Kennedy wo hena Japan na je o chem say bibi besi ama ahwe bia enuru honom no na Bawumia kora onte ase. Because of that, no, Fiasua, Ebebo born now drink a hard one, actually Prophet Roja. And I'm so, Emma, that's a Prophet Roja, so Eba Bontrain. Emma Bay auntie, the children say, no, Obia no Bawumia and Sunny or no, one near the idea, so by yes, some kind of joke, the comedy be. Ghana, you wanna be anywhere or Dr Bawumia, I'm a Prophet Roja. The love I have for Dr. Bawumia, a wife, ni teach you and a wife. Ubia no more channel. I mean, I'm solid them from our solid dying to so say Dr. Bawumia Bereni. Bawumia Croft one and jubilating. Okay. And that is it. A fever, Dr. Bawumia. Oh, I still maintain, say Dr. Bawumia Bereni election. And I'm sure anybody I know what Canada for Jaya both Kumasi and Accra. I am a prophet of God. With the message be by sir, Maunu sir, Asɛm a deep when it becomes Canada Japan, NPP, Maunu sir, Asɛm that so handy honor. Saying I'm a calm. Now, a radina Kupo Ishira. Prophet Joshua J. Prophet Joshua J. Uluma baby I will be a Yamisha. Ane Prophet Graham. Yamia di for me and Radina Kupon Shiramopa. Instead of attacking me, I almost see what you for. You yano. Yen I am Kayan Tumamu. No, but new forms should be a young chum. Tinanu nyina so from penifo me anu amebo mudi awon paibo ye di matem nyina na so won paibo se obode fo nso sudie bia wa animu no onsai no na Awurade so achie ye mpaye amade obode fo hye ye na sei ma nsama Jesus na sadie bi hinta wo sumu na de pia ni so a obewuru se ade ai hinta sumu a pia wonten no ayedai asai. Eti pobi amubo wa sumu domu sisaya domu ye nyina nyame atom asafo ma akoma 7 obi ade ne mpa go kan bo mu no obonsam nyuma mo sisaya na asai bo wonsam nyame isra o bo wonsam nyame isra o bo wonsam nyame isra o bo wonsam nyame isra eti babia Prophet Joshua je wo bia nyame isra no I also for Penyah. Or yes, Mujuma Yende. The Radiba Kosweslam. The Radiba Kosweslam. Only Prophet Graham. Maybe I will be a difference in Yamisra. A Radiba Kosweslam. A Radiba Kosweslam. Now, a pono of born is Shumuno. Yamiadum. Ye Pia Bontain. Amasa a pono of one for the born with them.
Sharpono, I say. No, na Abronye. As well, be Commander in Chief of Bawumia Affairs, Abronye Dc, and with your baby. Nanzeboa, or catch it, Prophet Roja, no, and say, when it is a catcher. Sofu Roja. On the CSO, soft one, no neck. But my born voice on the neck, on any yammy as a minimum of Kroma. Minimum pie, buomoso pa. Yababo, the voice. Na, or born voice in Uria. Producer, she said, Sofu Roja voice, no, on next year. Born voice in a man radio. Asɛm yi a meka me de awerɛhoɔ na ɛka asɛm wei na ma asɔfoɔ ne adiifoɔ a ɛti asɛm wei ɛmfa ne traa ɛma nipa a ɛbɛn deɛ mebɛkan mo mfa asɛm no traa na mofa ne traa bɛduru baabi no me ne Obama interview ma menka ne date papa ne date yɛ sɛn ɛnɛ yɛ 4th ɛnɛ on the 4th January na February na meka asɛm wei ɛwɔ studio ha sɛ the prophecy that Prophet L. Bernard gave. No, so very any promise, no, they were winning. But there was something specific I can say. Kennedy LED party no. Sadia ne da so hangi ho. Hey. Was one. Me say, believe it or leave it. Me say, Sadia no da so hangi ho. Say Kennedy the belly di party no. Only the party no. E da so hangi ho no. Enkoi. Only di ne say Bawumia na we ne. Ya kasa chiro benyansafo. Tina me se me di areho na e ka asem we. Na di owa aso no. Ondie. Dr Mammudu Bawumia is a very good man. Me penasem, me peneyirasem. Me penipa one in change na asem. Your message be one man ka betimi akonipa na nchen di akoma no. But they be at the command on kukuo mu a one fan is serious. But the American say Yentie ha. Yen kama nipa bi hunu say. Yen nkra ukroma. Ma bo voice no mo bi atie. O say banyansafo ye bunu be yen kanasem. Na ono no de areho na ekasa. You see? Frise Roja. Yetini din Roja no. Ewuo hu nkwam nkwa no o ka kire ye MPP fo se ono de areho na ekasa se emire bi beba Dr Mammudu Bawumia bewu ama Kennedy abaye frabera muntie na asem na oka no MPP fo no obi ka asem muntie na mudidi agoro muntie asem na oka no na mona moye mo MPP fo no binum amusuro ebinum se Roja no ye obi a mo kana asem obeba bekum no Roja no nye obia. Se nipa tenase na se oto obedi nsemfo a, ehye edi nsemfo kire no. Na ontie ne yie sa asem na oka no. So ase banyansafo ebu ne be. Ye woti be ene bu be. Nsunsun ye wom. Ti be ne bu be no. Nsunsun ye wom. Wo ne de ebe no obi kro obi na bukire na ate ba me de mete be. Nti onti ase se ti be ne bu be no nsunsun ye wom wo ba be ka kire se wo di areho na e kasa se emira bi be ba ma Dr Mammudu Bawumia bibi ba be to na onkoso nye frabera na Kennedy na ba be frabera na yet be na se na me ka kire se nyankopon nye kwase ase ode wo no be ye nyame adwuma a wo de da bi ewuo hu na ohunu nyankopon nye kwase a what you say? Nyankopon onye kwasia. Na dia woni nam krom hanom no Roja. Ye nim gospel musician woni ne twempana Roja ye nim. Ye nim. Roja. Me bisa say wo kwa Canada no. Businessman one na woni ne di kodi nkoma wo say on 3 million Ghana cedis. Na mon kwatoto niam meye President Mahama tetem agenda. Free Canada ba ye no. Ebesi na dadua me no kasa no. Everywhere obekasa bia you are talking about President Mahama tetem agenda. Before ansa na obekọ na okachire businessman ne say
Ubetima boa President Mahama. Do that businessman so you close to President Mahama pa. I know besides say also. Ade abaye nsa obeka Ghana fo nyina no atom. Nti se o mawo wona nam se wan ko school danti no. O so mama me 30 billion. Na chese 3 million Ghana. And nam se wa bonti oguso bosika ne dini sa. Unim aturo nti. Ana ka ten se unya 30 billion. Ana businessman no bisa se 3 million. O se an. Now the be ko Beni. Now best sanya ma free Beni aba. Na Beni ho no aduro ha kom so na kom ko. A Beni ho na aduro ha ka president di ade me yetu no. Ha ora. So sikadia ye wonu ma. A wo strategy a wo di be ye nyame adwuma no se wo hye ewuo hu nkwam. Ana baba ka say, "Ai nkrofo e wo Bawumia ho nyina, me de me NPP ni me mpawa asem." Me catch your play because we are san. Me fancy we are san because we dear. Odifo ben na wa babu mu a nyame de ne ba ye say ono de ewuo hu nkwam nkwa na o mahye bobi di nkire me. Ah, won kwa na plane crash ba ye wonam kroma call radio so akodi ho fans say wona kan ye na wo je ho fans. Wan fa wani anto Emranti o mawu wuyaya awu aja o mo yire no o mo man kranketoa enyo o mo nyina na aboa o mo ho enyo o mo nyina na brabo ne ya I can say bit to say o mane boa mane bia mo ntalade o mane boa ma yes of aboa no ho because as a medical doctor wa practice ya politics so wa born bra yie. But yanka se ni wuo ni na ya na. Omu kwa wu ye ni nyina omu wuo ni na ye. Now move one radio station to another. Je ho fans. To ho che akese hye. Hye ho mpabo akese. Hye ho ntade se wo ni odifo Roja wa ba. Wo so nkom seni ebi ma Ghana hada. To the sense what me frame story san krofo aba wa sorry da mu baba twetwaw wow temi sma won kora ama mo koye connection enam santi o pese police fo di na chinti e frame say amanfo tata ope wakun me unyame sam na wo ye no me won say mfiri nyame nti me no wo agree da. Enti mekantre se wodi areho kwan so ena ekase no hu se bibi e ba beto Dr Mammudu Bawumia ha mimiti enye hose meka ena nwumre dia I'll confess me can pray I'll confess me confess muntie ni I'll confess mimiti enye hose me can se me ye press biniba wo nyame oja oba ani susun kunkundimu me boa Roja on kanti bia wo wiase na mfam ntofam Roja me katro asema me be kai spirit bia wo bia no sa se me boa ma spirit mfam ntofam ma spirit mfam ntofam adia na hunahuna yi maka ne yewam ahunahuna ne doso ana oba kasa wo areho kwan so wo de anibra tese wo de wuo na ohumboa Dabia uba wiase no ewuo sana mode ewuo to prada mama so hunahuna no agye ni bottom sika afede no da no na we na bekwa mama ka say we na ni nyina mo meeting na makwa akwahye adwuma no say we na aba ne de so hwe nipa nwotwe ewu ye ya na sofofuo binum timi kosia so ade na aba ne de adi ntino yemfa nkopanyin ni so ne entoto no bottom anipa wu akra wu no mutimi community kwakase o connection nafa nti ye hurahuna papa na ye benya no atoto ne botom na mu free ase president Mahama ana president kura no ewu adaka da ne tim na say akeka nsam toto ne botom nti wo de ewu nko na ho ba bia wo kɔ no te say no wo ba bia waduru no realize na anam no na ye no so be ya bi wo krom ha
Womu amusro wa omuntimi nka wasema. Womu hu se wo ba na omu dwa no. Wo ye small boy. Me catch your brain. We are small boy. Quano spiritual. Ode quano spiritual na be try spiritual 2 minutes. Ube hu wani swade. Me catch your brain. Ode just try that crow had that try just 2 seconds. Na hwen ye beto. Adia ba huna nie. Adia ba asema. Ukwase nkom ma Canada Japan. Wona se wo nkom. Ana wa wo ya arrangement say Wone Dr Mammudu Bawumia nkrofo ben kasaye say I didn't de nanka esese na de me say I will confess Montie Roja no odi kan ko angríly FM ombisa no so abane de Kennedy afa Kennedy nkrofo ndubility anti akire why now make effort to say Upese sia Dr Mammudu Bawumia. Ana doctor yes o won campaign to. Enti wo try sia mpanfo no bi around him. Wo sia mpanfo no bi around Dr Mammudu Bawumia no. Ana ka kire Dr mpanfo no say we have CCT, ye was CCT footage nyina wo ho. A wo call mo ho. Ye was CCT. So pase nkwane sa ye be kwane sa me ka kire o pase nkwane sa ye be kwane sa ana wo sia mpanfo na ran Dr Mammudu Bawumia say o no kura me say wadi kana kasama honorable Kennedy say ono na ba we ne de na Kennedy ma $1 million pay wo Roja wo na kan wasem what Kennedy gave you $1 million ana ade say nkoma Kennedy no and to say you need $1.5 million. And sana was Anna Dr Mammudu Bawumia say you need scano na batwo efiri nyame ho neba. And ye and ye katre wo say one pe bibi anka ye baba expose you because who demand no your recordings in our ho. And now would demand to say Kennedy gave you $1 million. And you no credit that. Where the unquant messiah honorable Kennedy to say Kennedy amount $1 million or my baby dear by $1 million. But now they copesi kakasiye after Dr Mammudu Bawumia ho. Ukwaya ukaya na wanka. Mpayinfo what Dr. Dr Mammudu Bawumia ho usia omono. You demanded $1.5 million. True or false? Saying Kennedy ma $1 million. And so now boy. O ma uskadia na nya $1 million. And no de mao. Chese wonu ma buy. Ope convoy. Aprekuma and daughter convoy ni bi. Now nam ne diwati. Cha kese mpabwa kese. Nuwa kunkun. Awiye mre odifo Roja. Aputo. Enti achire na wo hu nse woni magu ase no. And now here that ko yi U10 say. Condition bi wo ha as say Kennedy meeting no antima meeting enti amaba Bawumia hura dikane hey catch me awano otom mi awano na jai ewuo na ha me catch on ne take it from me catch on ne awo hia TV so ni babi awo say take it from say Dr Mammudu Bawumia ne convoy sa ponte kra cross ne convoy ya baba so take it from me say a ponte kra cross Dr Mammudu Bawumia convoy babia will be at that day we will come after you take it from me try na me catro me say asem na waka say wo di areho na e kan dan ka betima ko enye nkom say wo ba wo wiase no ewuo na ade hunahuna nkrofo agi sika die oya frosta and Ghana police service jano and on nam krom ha oya frosta and no musro no say akwani ni ho hwana ni ho nonsense ade enima sofofo mu wo krom ha ye nim nyame nkrofo mu wo krom ha moni nam krom ha na ebirum pu atronkwa mu ka sema yam fi mu nti mu fi so bisro mu
Muka asɛm a yɛmfi mu nti azana mo ya yɛmfi mu nti mufisa obisro mu wa hu fa bɛ wɔ so wo no yɛ nyame nipa ka tim ka sɛ wokɔ bani akɔtotɔ nnuro ababe chame magana fo amiama wotimi chame wo tumi a ɛbɔ mpa ma nyame tie ɛcha asɔfofo mpanfo a yɛ nim ɔmo na me wobɛtimi chame me mabronye mamiama no me wobɛtimi wo Roja wobɛtimi chame mamiama no na yɛ ka sɛ face me wobɛtimi face me wo de dia na eba be face wo ya wo ne nam we wo no strategy ba ko de ye nyame adwuma ne se ma men ka se obi bewu na men toto ne botom wa bodama na se kametima kofi akọ ka kire no na nto se ni se wo pay $1.5 million ya di no wo radio so ko kan wo sia ne mpanfo na de to wo manim se Kennedy gave you $1 million enti Bawumia ma 1.5 wo boa enso yamfa ma wo akira hu sa ninguase beto no ofra ne ya ignore ne call ofra ne ya ignore ne call ana hu sa be kwa kobro na lam ana odi America de sa asem ne koto dwa kachi me katro se park ne so awaba no ye be maso aye trauma park ne so awaba no ye be maso aye opa bisa tafofo mpanfo na mo wakuro mpanfo binum ebinum a mo ya sa on be free road no so wo free road no so afa different spirit be face ye no wo mbeka na ewo ma kire wo pa akopa mo bisa wo me ka kire say bisa nipa mienu wo no mo nante kokko mo ko bisa mo say wo free road no so traye no at the spirit foforo traye no omba na te sen omba na eja ne te sen sanity fire ne net sen Madam Catro, Dr Mammudu Bawumia ne ya that day MPP for yaba ho yaba so that doctor nitiba ye ni ya bia obeka kire MPP for say niti pai no yaba so hey onya code kura yaba so or the car nam na sa ponti kura cross ne convoy a Roja yaba so get ready. Get ready. Say, mo shan control na mama. Na mo yese ene mo be fat sunsum bone so ayi nipa na firo no mo aka say enkom che no na gutu ye aduma no. Wa bodam. Mo shan control na anya aduma. Na mo yese ne ye no fa different spirit. Ne ye fa nya aduma. Na eba ma ne yakase yanka eye no na gusu mu fi say ye nim different spirit amu yusu mo chankom na mama mo pese mo tresa mo ye powerful enti no mo ba keka ne ma foforo asiani ya hu ni nyina enti eno na odi America eba be kase eye plan mo boy so ye mfa different spirit ne ye mfa nka doctor ntofam ne ye nka se nkom se na ye hye na because almost in no ama ye nim aguase nti ye mfa different spirit in canon to form ni ye nka say ye nkom na ye kan ye no eno ano no na in the spiritual realm no na ye Kennedy eno ntina bibi say ato Dr Mammudu Bawumia hey se mudi mudimi no kwasi akeka no wo Roja kwasi akeka no dimi no wo de babi akeka kwa no asumbo bebam Mira me catro prince Dr. Car ne convoy ebo apontin ye baba so ni tiye ne ya de ne sha won sa ne kwapem say ne nkwa na nyina ya de Dr Mammudu Bawumia sha won sa ne nkwa na nyina ni tiye ne ya baba so ne ka ba apontin ye baba so ye wa ne ka tai jokra won ade dado akwa wom because pese bibinsi because boni ye den e wo tim we are ready for you. What kind of nonsense is that? Some titia uninam, mu pesikadia, nkwasi asem nkwa ewu. Na uninam kroma apeso bian slow. Say Roja de cab. Who are you? Who nam way? One fee to say ope 1.5 million di. One fee. Bema wa you so ope 1.5 million di. What the fuck Jimmy ni bra ha obe hu ni ade be yo. Nkwasi asem no. Mo chan control ni ya kan. Comment section. How you Penyah block media?